Kumshibanta ban permi pisa nam da lower primary section ke Mairang Presbyterian Academy Secondary School Kanek School akar Frederick Risa or Jobson kelapan longi gospel concert come food fest and sales of work Hamaran Matirat Mission Mairang Eastern West Khas Hills District hakani kasngi lawan pli perda ini program duba medba lindo MLA ke Mairang ubadai menteri ketenat boarding but water resources ke Sorgar Jela kumukongsan harangkan ke jingi dalang UMDC na Mairang uba Equator Nongrang UADC Eastern West Khas Hills District uba MDing do President ke Managing Committee ke School Reverend SMC Kharmaulong utumen basan Isaukmi moderator Mairang Presbytery kinohikai kikena School lembat kiwipan haba ajing keren kumukongsan uba medba ula penpau ke Chingsokya halor ke Chingroi State ki kamsniu ke Thany kamtam ke Chingprung kami drop kepala pur singni benta kumjur ke bedai ke Chingcha basniu ke Chingsha Thombor bat kiwipan ula kentu juri ke School bat kebalang bagi deban simkhia bat sedangno da ke aji kai kina School bat benrap bakum ke School kadai bat sedang ban long nong ngelam bagi wegi ni bolem ke bedai bagi Chingkentiu ke bah kamian hage emlang salang iri ke Chingcha iba haki mobon di kap ngimna asyur beriak balai bekerja balai bekerja balai jero tentang masularan solaran hendai ngihap penyekeren ya kali surung seneng ngihap ya kebanyakan ya kali aye ngasem ngihap ya kebanyakan ya kali haskul haki jakat terai haki yau kihat halanti hasilkin apa ngiyan surung seneng ngihap penyekeren bat bentuk ke problem ini mentan kumlakren di lomba sekolah. Kajing sokha tak kena. Kajing di yakikenja di drugs. Kajing le jubor yakikena kan tay. Di badang red. Di badang long play. Kajing le di jod yakideu kan tay wat wala he. Kajing jak lem wagi kena uki barang lem kena siraku. Bas pun tak. Mentah mana menyekeren beliau sepang menunggu meter beliau balas niu berikiat ini makam dalam isu. Lah kami keren ni kita kiri kita. Mana bansim yang responsibility, mana bansim yang ownership, mana bansim yang jadi apa bani bagi diri kita. Nakuha man orang ni, kerana nak kena ikiwe, tangga sorkar marway kamu. Dan mau bah, idon kam atli hikti bantap ban penmi ikiwe saw. Ladang imundur, batang kau berkati kalau penmi ikiwe sawah, katakan ibu baklang. Idon kam ya kajingnya terdekat. Ini man sang kasokan kan le elang kajong ke kamera. Oh, idon sibon kiti duna ngalamanong bang idong kasoka ke bas ngap bat bahasa sekolah. Ya kijing bersong. Kamnong ke ke basuk ya kasoka. Ngismo po bakilong yung sem Isnong di tau, kapte ke basuk itu, kapte ke basuk. Mereka ini bandon tang nak mensir, jom kajing yesim lagi, ya kajing long tera, ya kajing yesim sudah di berok. Apa seniu? Take away. Tetap ada problem. Hak politik itu. Dalam ni put tang hak kata, kabasniu dikiway mabhali mga taka society, kamday ka society ka baroy ka bagiyo ka ba? Kamday, kadon kam yani banbesut
ya kan itu perkot dai wat nadu ilong ingong sen sang na yin ngaju ban ya kan ni parbo barang ile bahakan no banu kanaru nda ye ini nong pertemar penumar ye nong penduk tiak ye tengah thai le bahasa baru ngapai kata kamu tu Iju ong barobor 70 billion sa buong. Kajing labhak sang na yin. Nangta hakis nong. Nangta hakis school. Hakis school. Ngadang ya kedua ya kena iba pli iba ngop. Hakijing di buat tam drugs si drugs tak berborong kena ketel lagi tu tak semua kena ketel lagi bahkan ini joki kalau ngai bagi kuat di drugs isyama ulong kuno isyama long hak mat berai maupun sumbang sebab kalau Bapak pengaku bersumbang dalam berai la renang ndai don sibol dikenang iba kloy ban ino ya kuli kita nama kisutu ya kajing stil pa kajing penjot jom tak jadi don kam na school ban hikayat tang di selebas kebelaan kali kesosal empat biang ini don kam ban penrung no kenjat ya kata kabang ong mene kajing tip priu tip lay oi ibabon empat le ya kata kajing snil idang don tak tu hati Hendrai kan mau ladang kajing snil don tak kenjat kenaro karoi kloy karoi set but kanya jabok ya kajilong juman kepada beliau jokai ulang salam tu ni hap ya kepada sim ya kaliru kumpawai nak dibentang jokai jingkai haki skul hidup pasang hamtam ke skul tu balang initiate kendiak Dia don kita fat ko mani ko ti ki be tip ki be nang ki be start pan perhat akan ugol ko man le osis ngas ko pat ngamde ngun kai ko pesu ngamde punya ni so wat ngamde bhat ko mani ko ti ru they compare kata ngin don mata hala ka chok level ko bagi don to ini sedang nagaskol itu. Ngai ngomong ya kali kata kalau kata kemusim yang menjadi sekolahan. Ini po mairang kesusi mudan we lagi kies boleh hot membang boleh jubon idon kies bang ituna sausnem sansnem drusnem isya tombong sekolahan. Banong na mairang kesusi kata stong nak terus. Soleran ada kata apa? Dengan siap makan ke soleran tu, ya ke school. Kalau ke soleran ya ke persutri itu, lalu kikon pihak ibarat hidungi isa ilang. Bat ingok pihak hakini ikam kesnya. Ini surong tang sebuah berkat ibang sekolah bent tapi ke school. Sedang ay baka school yung kita nung sunjat o model ka nung yalam tapi yung school pinyabot lang ya kata kajing temu kabede bat kajing ketil ya kau eke babha aka imlang salang jungi lenba ki school bat ki jakat beli jungi ngemla ban shy away ngemla ban stay away na kini ki paro
Larang ada UMLA, ada minister, ada sorkar, ada rampas nong, ada mifa, ada inohikai gemla, but stay away. We are part of the society. Ini part dong ka presbytery, ini part dong ka society dong ka imlang salang, ini part dong ka dong ka tan, ini part dong ka jaitan reu dong ka state ka jogi. Ngisong nisa ngim, kada ka sneu ka saudong saukut ka sasya jogi. Mana wasniu? Isniu lang. Isniu lang. Scare ka lang kawan. Scare. Kapa iki kung gifti syurup siya. Scare ki katay kina malay. Siya tayo siya bekerja. Dan Ray. Oh, nginya siya. Nginya mi nakani ka jaka omtang nakabanta. Kani ka jingku. Jong kani ka gospel concert. Fundraising. Nakaliang ubah medba kum kadak kecingin mentalang berkumbala penpaw ke memorandum balatau ula keluar cingirap sepolak tengka nak bentakan ke skul. Ban sogan ong bang ngan persiang. Wat ilat ya kapan ai cingirap kelakam kim. Re nakaliang junga ngan persiang ya kapan wat namaga proposal isnem tengah try. Lahap hi ban kamya dan ke museum ban ai tang na kata-kata rei kum ke jingi dan kita ban pi ke skul ngan sepen sang ban thau kilat nanti la da kamle da skim ke jongaro rei da ka nuka la ke nanti sipola ngan sepen bo ngan skul ke pi Habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la aikan diat bada ka batau bha kam kata ika dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.